Wayz niwe muhanzi rukumbi wo mu Rwanda wagaragaye ku rutonde rw'abahataniye ibihembo bya Africa Muzika Magazine Awards ya 2026 bitegerejwe gutangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas ho muri Texas. Uyu muhanzi hatanye mu cyiciro cya Best Female Artist East Africa aho ahanganye n'abahanzi bakomeye bo mu karere barimo Zuchu na Abigail Kamus bo muri Tanzania, Winia Ogwiwo muri Uganda ndetse n'abandi batandukanye. Iki cyiciro cya Wayz arimo Afrima 2023 izatanga ibihembo mu bindi byiciro byinshi birimo Best Male Artist East Africa kirimo abarimo Diamond Platinum, Mario, Bie, Joshua Baraka ndetse n'abandi batandukanye. Hari kandi ibyiciro by'abahanzi bo muri Afrika y'Iburengerazuba, Amajyepfo, hagati n'Amajyaruguru aho harimo amazina akomeye nka Burna Boy, Davido, Rema, Ayra Styles, Taylor, Anko ndetse n'abandi batandukanye, Falipupa mu gihugu cya Congo ndetse n'abandi benshi batandukanye. Hazanatangwa ibihembo mu byiciro byihariye birimo Best Africa DJ, Best Africa Group, Best Live Art, Best Collaboration, Best African Video, Best African DJ, Song of the Year, Album of the Year, Most Promising Artist, Best Africa Dance ndetse n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye. Abategura Afrima batangaje ko amatora y'abakunzi b'umuziki yamaze kurangira aho azafatanya n'amanota y'abagize akanama nkemuramaka mu kugena abazegukana ibihembo bizatangwa ku itariki ya 12 Nzeri 2026. Kanda follow kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika. Naho ngende Yotamu rudatama ahubwo rutarama. Ibiro by'irangamimerere muri Peru rwagaragaje ko bitewe n'ubuhanga rutayizamu w'ikipe y'igihugu ya Norvège Erling Haaland yagaragaje mu gikombe cy'isi 2023 abana barenga 500 bavutse biswe amazina ya Erling Haaland. N'umwe mu bakinnyi bahariwe igikombe cy'isi 2023 kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada, dore ko yafashije igihugu cye kugera muri kimwe cya kane kirangiza yatsinze ibitego 7. Raporo y'ibiro by'irangamimerere muri Peru igaragaza ko abana 438 bavutse inyuma y'uko igikombe cy'isi gitangiye biswe rimwe mu mazina ya Erling Haaland, mu gihe abagera ku 91 bo bahawe amazina abiri ariyo Erling Haaland. Umuvugizi w'ibiro by'irangamimerere Ivan Torres yemeje ko abana benshi bo muri iki gihugu bari kuvuka bari guhabwa amazina y'uyu mukinnyi w'imyaka 25. Ati abakinnyi benshi b'umupira w'amaguru bari kwitirirwa abana b'Abanyaperu. Erling Haaland yakinnye imikino 4 mu gikombe cy'isi ya 2023 atsinda ibitego 7, akaba akurikira Kylian Mbappe na Lionel Messi bafite ibitego 8 ariko bakiri no mu irushanwa. Abanyaperu bakunze kwita abana babo amazina y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, dore ko mu myaka yatambutse bigeze kugarurwa abana 339 bitiriwe Neymar Junior, abagera kuri 394 bitirirwa Lionel Messi n'abandi 1441 bitirirwa Cristiano Ronaldo. Kanda follow kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika. Naho ngende Yotamu rudatama ahubwo rutarama.